Yes, reka mbasuhuze ke mbifuze kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV aho amuherereye mumeze mute, ikaze kuri mwese. Reka mbabwire yuko uyu munsi ni kuwa gatatu, ni tariki 31 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. uyu mwaka turimo tugenda tutera ishoti, ubwo nizere ko mukomeje kugenda amwitegura gusoza uyu mwaka neza, ariko kandi muritegura no gutangira umwaka utaha w'ibihumbi 2026 mumeze neza. Imbaduko ari zose, imyuka ari yose, kuraje mugenda mukurikira amakuru hano ku Ibendera TV, ibintu bimeze neza cyane. Njye nitwa Mukada, ndi live hano ku Ibendera TV, tayari namaze gushyikira microphone. Ubwo nawe rero niba uhari unkorere like, uraza kuba ugize neza, nicyo kintu cya mbere kibanze. Uhita unerekeraho like, hanyuma kandi uhita unanerekeraho subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV. Ikaze rero kuri mwese, n'umwanya w'amakuru twinjiyemo, n'amakuru agiye kwitse no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akangubwire ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 babyukiye mu mirwano ikomeye cyane, abongeye guhangana n'abacanshuro mu bice bya Makobora. Amato yabo yarabahungishije, bikaba bivugwa yuko yarohamye, bose bakaba bashize. Abacanshuro bagera ku 9 bose bafashwe matekwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ndaza kukubwira aho ababoherejwe naho nabo basanzeyo, ibi urabisobanukirwa neza hano. Ndakubwira kandi ko imirwano ikomeye yongeye kuramukira muri Kivu y'Amajyepfo, muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC yongeye guhangana n'ingabo z'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu bice bya Fizi. Baraza kusobanukirwa neza aho imirwano yaramukiye. Ndaza kandi kukubwira ko Burundi byamaze kumenyekana ko bwarashe ibisasu 150 byose muri Kamanyora, muri Kivu y'Amajyepfo, muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uraza kunkundira kandi nkubwire ko abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo barimo gushinjwa gusahura no gusenya ikigo nderabuzima cya Rambani muri Kivu y'Amajyepfo. Uraza gusobanukirwa neza aho ibi byabereye. Nitwa Mukada, hano ku Ibendera TV, n'amakuru twinjiyemo kuri aya masaha nkuko mumaze kubimenyera. Ndaza kukubwira ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 basubije inyuma ibitero bya FARDC na Wazalendo na FDLR, bakaba bashaka kwisubiza agace ka Rubayanga ni muri Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Masisi. Ndaza kubigusobanurira neza, uza kunkundira ume umwanya wawe, ubundi nkwereke uko ibintu byifashe neza cyane. Ndaza kandi kukubwira ko undi muyobozi ukomeye cyane wo mu ishyaka rya Bwana Joseph Kabila Kabange yamaze gutabwa muri yombi. Ibi uraza kubisobanukirwa neza. Ndaza kuguha ubwino muri aya makuru, nguhe akantu ko kandi byose uraza kubisobanukirwa gatanu kuri kagenzi kako. Niba rero turi kumwe, like yawe ndayikeneye. Ndabona like mutari guterekaho ngo zizamuke, ndabona subscribe ku bantu mutari mwakora subscribe, ndongera kubinginga. Uyu mwaka w'ibihumbi 2025 niba ukurikiye, niba warakurikiye Ibendera TV, nyemerera nkwinginge ngusabe, nago ngutegeka, ndakwingingana nagusaba unyemerere unkundire unkorere subscribe. Abamaze kumenyerana natwe hano ku Ibendera TV, iyi ni njyana tumenyereye kandi twifuza kwinjirana mu mwaka utaha 2026. Reka rero unyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane nze nkwereka uburyo twanzika ku buryo burambuye n'aya makuru.
Yes, reka rero aho uherereye nongere nkwifurize ibihe byiza, nongere kandi ngo ikaze mwese abaherereye mu turere tugize intara y'Uburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda, za Kirehe narababonye batarama baturuka za Kirehe mwatangiye kugenda mutugaragariza ko mudukurikiye. Ari abantu baherereye Kayonza, inshuti magara zacu ziri Kayonza, namwe ikaze. Abari mu Bugesera ikaze, abantu bari Rwamagana rero mwebwe ntago mwigaragaza kape na gatoya, ubwo niba muhari mwigaragaze. Abantu bari Nyagatare namwe ntago muherutse kwigaragaza. Aka karere kandi ko mu Burasirazuba hayo gasigaye nakahe, namwe mwigaragaza. Abantu baherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda mu turere tugira dutatu, Nyarugenge, Kicukiro na Gasabo, namwe tubaye ikaze. Ntago turaza kwirengagiza abantu baherereye Kimironko, ntago turaza kwirengagiza abantu baherereye Kanombe. Mwese rero ikaze hano kwibendera TV. Abantu baherereye mu karere ka Rulindo tayari ubwo twanzitse mujyi mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Rulindo na karere gaherereye neza utangira kwinjira mu majyaruguru. Hanyuma baherereye Gicumbi, abari Musanze, abari za Karongi hiyo mu burengerazuba, abantu bari iyo za Rubavu, abantu bari higiriye kure cyane za Rusizi, maze muti abantu bari Huye mumbwira muti muradukurikiye 5 kuri 5. namwe mbabona neza cyane, mugenda munaduha ibitekerezo byanyu mutubwira muti kurugenda we dukubita 5 kuri 5 ibintu biba bimeze neza ari uburyohe hano muri studio. Ngewe ikibazo n'iki na gituma nshaka kwiteza, ubwo niba turi kumwe rero nawe mbabarire umbwire niba urimo kunyumva neza, ubundi ibintu tubikurikirane 5 kuri kagenzi kako. Abantu barereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndababona cyane, muranyereka ko munkurikiye. Muherereye za Rubumbashi, muherereye za Kisangani, muherereye za Uvira, muherereye mu bice bya za Runingo yo hepfo cyane na za Kingwengwe, mumeze mute? Akunda cyane abatarama baherereye hepfo cyane. Hanyuma abantu baherereye mu Burundi, abantu baherereye za Cibitoke, abantu baherereye iyo za Bujumbura, abantu baherereye ku Muhingamo, abantu baherereye hehe, abantu bari mu gihugu cy'Ubugande, namwe abatarama ndababona cyane, mugenda munyereka ko munkurikiye. Abari muri Tanzania, abari muri Kenya, abari muri Zambia, Sudan, Malawi na za Ethiopia yo hirya kure, namwe ikaze hano kwibendera TV. Hanyuma rero reka dusuhuze n'abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bari muri Canada, bari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari muri Australia, abari muri Norvege. Hanyuma tugaruke ku bantu baherereye mu karere ka Gakenke, mugenda mumbwira ngo narimbi bagiwe sorry. Hanyuma mwese rero ikaze, turanzitse rero karabaye sasa, turanzitse bikomeye cyane. Amakuru ahari uyu munsi yose nubwino yose ni nkaho ari breaking news. Nakubwiye ngo uraza kumva ibintu bikomeye cyane uyu munsi hano kwibendera TV. Nyemerera rero like yawe hutiyinerekeraho. Hanyuma turanzitse rero twihute cyane, ngiye nitwa Mukada hani kwibendera TV. Barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 babyukiye mu mirwano bahangana n'abacancuro, n'abahangana kandi igisirikare cy'u Burundi, n'abarwanyi ba FARDC, n'abarwanyi ba Wazalendo. Ni mu bice bitandukanye bya Makabora ababongeye guhanganira, ndetse ndakubwira yuko iri hangana yaje guturuka ku kuba barwanyi ba Alliance Fleuve Congo bamaze kwigarurira ibice byose bya Makabora, kuvuga Makabora ya mbere, Makabora ya kabiri. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze kuyigarurira rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bari basubijwe inyuma, bagenda bakubita agatoki ku kandi, batangira kugenda barasanira mu bice bikikije aka gace ka Makabora. Hanyuma abarwanyi b'intare za Sarambwe rero nabo bazbotsa igitutu n'urufaya rwinshi. Ibi byaje kurangira rero abacanshuro bagera ku 9 bose bafashwe matekwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ikindi kandi nakubwira nuko ubwato bwari
yarapakiye abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bahunze muri iyi mirwano berekeje iyo za Karemi barohamye. Ndakubwira ko ubu ikiyaga cya Tanganyika n'imirambo gusa mwabibonye, mwakomeje kugenda mu byumva, ariko ndagira ngo nkubwire yuko ibintu byakomeye. Amato yaratwaye aba basirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC nabo bari bafatanyije muri iyi mirwano. Umubare wayo nawumenye ndawubabwira, hirya no hino mwakomeje kugenda mwumva iyi nkuru, ariko nta numwe wigeze babwira ngo amato y'abasirikare yarohamye nangahe, yarapakiye abantu bameze gute. Ibi ndabiguha hano, unyemerere unkundire tube kumwe, ndababona rwose, mukomeze muze mudukurikire. Hanyuma rero abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 baramukiye mu mirwano yari ikomeye cyane. Ntugire ngo iyi mirwano yari yoshye, kubera ko ni mirwano yari irimo gukoreshwamo intwaro ziremereye cyane. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 rero baje gusubiza inyuma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo rero bari barimo n'abacanshuro, bari barimo n'igisirikare cy'u Burundi, bari barimo ngo n'abasirikare b'Ububirigi, ariko ntabwo nabashije kumenya ngo aba basirikare b'Ububirigi bari bari muri iyi mirwano ni banga. Icyo nakubwira nuko n'abazarendo zari zihari. Bamaze kubona rero ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 babamereye nabi, ngo babakubitaga noneho barasa amasasu aremereye abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bagahungabana. Network abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 bari bamaze kuzivanaho, noneho bashiduka rero bameze nk'abana babiri barimo kwikomanya imitwe ubwabo. Ndakubwira yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 baramutse barakaye cyane. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo rero ngo baje kubona bugarijwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bazamura drone zigera kuri 2. Ubwo ngo yaramatakira ngo bavuga bati noneho izi nizo zishobora kuturokora. Barangije rero ngo bagurutsa drone 2, ariko ndagira ngo ngutangarize ko izi drone zose ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bahise bazihanura. Nta n'iminota ingahe, nta n'ikirere bari zari zatangira gufata. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bahise bazihanura zose tayari ku butaka. Intare za Sarambwe rero zikaba zari zifite ibikoresho bikomeye kandi biremereye, ndetse amakuru ari breaking nifuza kukubwira aka kanya nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kumanura ya system anti-drone yabo muri ibice bya Makabora. Bakimara gufata Makabora tayari abarwanyi b'intare za Sarambwe bahise bamanura ya system anti-drone. Ni system ikontorora neza, cyangwa se navuga ko ari radari ikontorora neza izi drone. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ndakubwira impamvu yatumye bamanura iyi system anti-drone hano. Ubundi iyi system anti-drone y'abarwanyi b'intare za Sarambwe aho bayimanuye ugiye wumva yuko ibintu byakomeye. Hanyuma rero impamvu bayimanuye hano muri ibice bya Makabora uribaza ngo ni igihe. Bamaze kumenya yuko mu gihugu cy'u Burundi hashobora guturuka ibitero bikomeye cyane bishobora guterwa ahanga muri ibice abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo, ndetse n'ibyo barimo kugenda bigarurira. Ikindi kandi bamaze kumenya amakuru yuko abarwanyi b'igisirikare cy'Ububirigi biyunze ku barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo ni babi barindwa mu bijyanye na drone ndetse n'ibijyanye n'intambara yo mu kirere. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ibi babigendeyeho. Nakubwiye ngo nta mikino barimo mu by'uru rugamba, nta miteto barimo, nta mishinyiko barimo. Mukuru w'iki gisirikare cy'abarwanyi b'intare za Sarambwe ku munsi w'ejo yavuze yuko bagomba gusubira mu ndake. Ufite ofisi akamenya yuko ofisi ye igomba kuba indake, mu rwego rw'uko yavuze ko urugamba ari bwo rugiye gutangira. Kugeza ubu rero isystem yamanuwe ahangaha kugira ngo icunge neza umutekano. Ndakubwira yuko bamaze gufata icyemezo cy'uko
drone yose iri buhirahire muri iki kirere ni uguhanura nta kubitekerezaho kabiri. Ni amabwiriza yamaze gutangwa n'abayobozi bakuru ba Alliance Fleuve Congo 23 yuko drone yose yongera guhirahira muri iki kirere tayari no guhanura nta bindi. Hanyuma ibikurikiranwa, ibitekerezwaho, ibiburanwa byose bikazaba nyuma. Hanyuma rero reka nkubwire yuko noneho rero ibintu byaje gukomerera abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ubwo abageraga muri ibice barimo bahunga. Abarwanyi b'intare za Sarambwe baje kubotsa igitutu. Noneho rero abagera muri iki kibaya cya Tanganyika barangije rero bahita aburira amato bakunze berekeza mu bice bya hehe za Karemi. Ubwato rero bwari butwaye abasirikare abo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Biravuga yuko ubundi ngo babanje no kubisiganira, baravuga ngo ese ko turi abasirikare bo ku ruhande rwa FARDC, tukaba turi Wazalendo, tukaba turi igisirikare cy'u Burundi, akaba harimo n'abacanshuro, ni bande babanza guhunga? Ibi kandi babivugaga bafite n'ubwoba bw'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe bashobora kuba babavudukanye, ndetse kandi baza no kugira igihunga gikomeye cyane, ari nacyo cyatumye ubu bwato burohama. Ngo bavugaga bati byanze bikunze abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 baraza kudusukaho umuriro twagezemo rwagati. Iyi proshe yose rero no kugusigana, no kugutinda, no kugukererwa n'iki byose ngo byaje kurangira abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC bagiye mu bwato bumwe barabwipakira barabwuzura no hejuru, abandi nabo bagerageza kwipakira mu bundi. Bikavugwa yuko ubwato bwarohamye ari ubwato bubiri bwari butwaye abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC bahunze imirwano yaramukiye ahangaha muri Fizi. Bakaba rero bari barimo berekeza Karemi. Bagezemo hagati rero nibwo n'ubundi ngo kubera na pressure bari bariho, kubera n'umuhengeri, ubu bwato uko ari bubiri bwose ngo bwaje gukubitwa n'amazi burarengerwa buribira. Ubwato rero bukaba bwarohamye mu kiyaga cya Tanganyika. Kugeza ubu ngubu ngo imirambo iracyashakishwa, iyindi ngo baracyarimo kugerageza kuyishakisha iyo yarohamiye kugeza ubu. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko nta kintu bari babona, my friend, nta kintu bari babona muri iki kiyaga cya Tanganyika, nta kintu bari babona, nubwo ngo bakomeje gushakisha. Kavuga rero ko iyi mirambo yose iri indani muri iki kiyaga cya Tanganyika. Ni ibintu bikomeye cyane. Kuri ubu abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 baragenzura amakabora ya mbere n'iya kabiri. Ikindi kandi ndakubwira yuko bamaze gufata amateko abacanshuro bagera ku 9 bose. Aba bakimara gufatwa rero bahise boherezwa tayari mu mujyi wa Uvira. Abareka nkubwire gato y'ukuntu bafashwe rero, nyemerera ibinere kubirengaho nkubwire ukuntu bafashwe. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bagize gutya bagucurikira aba barwanyi. Ariko se ibitekerezo byanyu ko mudaterekaho, like zanyu ko mudaterekaho, subscribe zanyu ko mudatereka, ndifuza kubibona byose. Nyemerera uterekaho rwose muvandimwe, urabungiriye neza. Ndumva nifuza kuza gusoza uyu mwaka w'2025 mvuganira like nyinshi cyane nanzitahanye uyu munsi. Mvugani subscribe zirenga igihumbi nshyashya nazitahanye muri aya makuru. Reka rero nari nyirimo gusobanurira iyi operation yakozwe. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bagize gutya barabanza bakomanya network, ibyombo byabo bivaho. Noneho ababirigi ngo byabacanze, baravuga bati none se ibibaye ni bike? Mu gihe ngo abakirimo kugenda abashakisha bareba icyo bakora, haza kuza amakuru aturutse muri FARDC bati twagoswe, bahita bavuduka birukanka. Rero muri uku kuvuduka birukanka rero aba bacanshuro ngo baje gushiduka, bataye icyerekezo abandi bari barimo kuvuduka basubira inyuma cyangwa se bahunga berekezamo. Biza kurangira bisanze mu baboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abandi barimo bababwira bati stop, we amaboko hejuru, piga magoti.
barimo babahabya babahabura, biza kurangira rero abacanshuro bagera ku 9 tayari bose bafashwe matekwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ubu tuvugana bamaze kudeployingwa mu mujyi wa Uvira. Ndakubwira yuko koherezwa muri uyu mujyi wa Uvira ngo boherejwe kujya kwitaba abayobozi bakuru b'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23. Ndacyarimo gukomeza kugenzura ngo menye niba mwenyewe General Sultan Makenga ayaba ari ahangaha, ariko icyo nakubwira nuko uwitwa Gakufe ni mubi cyane muramuzi, uwitwa Byamungu ni mubi cyane muramuzi. Abangabo ngo nibo bari kuyobora uru rugamba, nibo bari ku ruhembe rw'umuheto rw'uru rugamba. Tayari rero abacanshuro bakaba boherejwe kujya kwitaba abayobozi ba Alliance Fleuve Congo mama 23. Biravugwa kandi ko mu bafashwe mateko harimo n'abarundi, biravugwa ko kandi harimo na wazarendo. Zongo ni nyinshi. Umva ndakubwira ko uru rugamba rwo mu gitondo cyo kuri uyu munsi rwari ruremereye cyane. Hanyuma rero reka nkubwira yuko ibi nuko byaje gukomera, nuko byaje kuba kugeza ubu ngubu. Biravuga ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwerekeza Ibaraka na Fizi nyuma y'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye Makobora ya mbere n'iya kabiri. Tayari icyerekezo cyabo noneho ngo bamaze gutangaza yuko tayari iberekeje Ibaraka na Fizi. Ingabo za FARDC hamwe nimwe mu mitwe ya Mayimayi bivuga ko bari bafatanyijemo bamaze kuyabangira ingata. Ndakubwira yuko ibintu byamaze gufata irundi rwego. Ubu tuvugana bibaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kugenda ugera ku rundi rwego. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bakomeje kugenda bigarurira ibindi bice. Imirwano rero yakomeje muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yize waturuka mu misozi ya teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 31 Ukuboza muri uyu mwaka hamenyekanye imirwano ikomeye cyane yongeye guhanganisha abarwanyi bombi ngo ni mu misozi ikikije ibice bya Makobora, ngo mu misozi miremire cyane. Ibi impamvu rero iyi mirwano yaje kuba ngo mu gihe bamwe bahungaga berekeza ku kiyaga cya Tanganyika, abandi bavudukankanwe berekezwa mu misozi barakurikirwa. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo babakurikiye kugeza mu birometero 8, abandi ngo barabakurikira kugeza mu birometero 33 byose. Bamaze kubakurikira rero ngo abangaba nabo kugira ngo barebe ko bahunga neza ngo birukankaga, ariko bakirukanka barasa, uwirutse akirukanka arasa. Barasanira rero muri imisozi ikikije ibi bice bya Makobora. Kubwira yuko n'urugamba rwari ruremereye kandi rwari rukomeye cyane. Reka ankwerekeze mu gihugu cy'u Burundi rero. Sasa ahangaha iyo amageze ahangaha niko ibintu bijya bimbera barabara. Ndakubwira ko igisirikare cy'u Burundi byamaze kumenyekana ko barashe bisasu 150 byose muri Kamanyora. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kamanyora uherereye muri teritwari ya Warungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwamaze gutangaza ko ingabo z'u Burundi FDNB barashe muri uyu mujyi ibisasu bibarirwa mu 150 byahitanye ubuzima bw'abaturage b'abasivili, abandi benshi barakomereka kugeza ubu tuvugana. Kamanyora na ahantu hekerereye muri Kivu y'Amajyepfo kandi ni ahantu habereye imirwano ikomeye cyane yahanganishije ingabo za Alliance Fleuve Congo mama 23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zashakaga gufata kariya gace. Gusa byaje kurangira izo ngabo ziburijwemo n'ingabo z'abarwanyi b'intare za Sarambwe.
ingabo z'u Burundi rero nyuma y'uko zari zimaze gutsindirwa mu mirwano yo muri Kamanyora ndetse no mu tundi duce twa Ruvungi na Katogota, leta y'u Burundi yatangiye kwegeka ubwicanyi bakoze ku ngabo no kuvuga ubwicanyi ingabo zabwo zakoreye abaturage bo muri utu duce, batangira rero kubwegeka ku bandi barwanyi barimo abarwanyi bo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo na M23. Umuyobozi w'umujyi wa Kamanyora yitwa Hassan Shabani yatangaje ko kugeza ubu ngubu ngo iki gisirikare cy'u Burundi byamaze kugaragara ko bateye bombe zigera ku 150 zose muri aka gace. Uyu Shabani avuga ko ibisasu by'ingabo z'u Burundi byasenye amashuri, bisenye inzu z'abaturage, bisenye amavuriro ndetse kandi ngo byanishe abaturage, abandi benshi barakomereka. Ibintu bibabaje kandi bikomeye. Uyu muyobozi Shabani agira ati habayeho impfu z'abantu barirwa mu 8 bya hanyuma nyuma y'uko rero ngo habaye iyi mirwano, ikindi kandi ngo hakomeretse abandi benshi cyane. Iyi mirwano kaba ngo yari ikomeye cyane. Ndakubwira kandi ko uyu muyobozi yagaragaje ko atumva impamvu ingabo z'u Burundi zahisemo gusuka amabombe muri Kamanyora mu gihe imirwano yari irimo ibera mu duce twa Ruvungi na Rubarika. Akibaza rero impamvu ibi byakozwe, akabivuga yuko ngo ari ubugome bukomeye cyane kandi bw'indengakamere. Mu baganiriye n'uyu muyobozi kandi ngo harimo uvuga ko ibisasu by'ingabo z'u Burundi byasize bimuhekuye, bimwicira umugore we ndetse n'abana babiri, binica wari umuturanyi we. Bimwe mu bikorwa remezo kandi ahangaha ngo byarangiritswe, ndetse ndakubwira yuko ngo n'ibitaro bya Saint Joseph byarangiritse, aho bice bitandukanye by'iri vuriro byagiye bisenywa n'ibi bisasu biremereye kandi kabutindi byarashwe ahangaha. Ubuyobozi bw'ibitaro kandi buvuga ko bwakiriye abantu bari hagati ya 50 na 55 bakomerekejwe n'ingabo z'u Burundi muri ibi bitero, barimo 27 bari bakomeretse bikomeye cyane, bikaba ngombwa ko aboherezwa kuvurirwa i Bukavu. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Reka kandi nkubwire ko abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo barashinjwa gusahura no gusenya ikigo nderabuzima cya Ramba hari muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Makabora uzwi nk'umujyi wamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Ndakubwira yuko ubwo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo botwaga igitutu, ubwo rero ngo bari barimo guhunga, ngo bagize gutya bakora ibikorwa by'ubusahuzi, ndetse kandi ngo abinjiye no mu kigo nderabuzima baragisahura barakeza. Ni ibintu bikomeye cyane. Amakuru aturuka mu baturage no mu nzego z'ibanze agaragaza ko imvururu zatangiye nyuma y'ukutumvikana kwabaye hagati y'imitwe ibiri ya FARDC ariyo yari irimo kurwanira hano. Hanyuma rero ngo biza kurangira noneho abarwanyi b'intare za Sarambwe babokejeho igitutu. Noneho rero ngo ikigo nderabuzima cyaramba giherereye mu gace ka Bangwe ngo bagisahuye barakeza, ndetse ngo bagishenye. Ibintu bibabaje cyane. Iki kigo nderabuzima ngo nicyo cyonyine cy'ingenzi gifasha abaturage benshi bo muri aka gace kubona serivisi z'ubuvuzi, ukibaza ngo niba basize bagishenye kandi bakagisahura, abaturage baraza guhura n'akaga gakomeye cyane. Ibi rero ni ibintu bibabaje kandi biteye impungenge. Umwe mu bahagarariye sosiyete sivile akaba yamaganye ibingibi yihuse cyane, aho agira ati bateraga ingo z'abaturage bagatwara ibyo basanze byose n'ibiribwa ngo ntibabisigaga, ngo kandi ngo bafataga abagore ku ngufu, nyuma ngo bakabasubiza mu ngo zabo bamaze kubahohotera. Ngemerera gatoya mvuge aka kantu. Kugeza ubu ngubu ripoti ingeraho hano yihutirwa iravuga yuko aha muri ibice bya Makabora abagore bagera kuri 27 bose bafashwe ku ngufu.
abagera kuri 6 muri bo tayari ubu ngubu baratwite. Inzu z'ubucuruzi zigera kuri 15 zose zarasahuwe zirezwa. Nkubwire ko ibi ngibi ni byabaye mu ijoro ryo ku itariki 29 rishyira kuwa 30, ubwo anakuvuga ku ijoro y'ejo bundi rishyira mu ijoro ryo ku munsi w'ejo. Ibi rero urabona ko ari ibintu bikomeye cyane kandi bibabaje, aho abakabaye barinda abaturage ahubwo aribo bagize gutya bakabasahura bakabeza, barangiza bakagerekaho n'iki gikorwa kibabaje kandi kinagayitse cyo gusenya ikigo nderabuzima akangaha cyagobokaga abaturage. Reka rero dukomeze twihute n'aya makuru. Nkubwire ko abarwanyi b'umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gusubiza inyuma FARDC na Wazalendo na FDLR bashakaga kwisubiza Rubaya hari muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi tuba twakomeje nta gutakaza umwanya n'uyu na muto cyane hano ku Ibendera TV. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 ku mugoroba watamutse bongeye gusubiza inyuma igitero gikomeye cyane cy'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi bafatanyije, aho rero bari bagabye igitero bashaka kwigarurira n'ubundi agace ka Rubaya gakungaye ku mabuye y'agaciro. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko muri Masisi kuri uyu munsi impande zombi ngo zongeye kubyuka zirwana. Ni mu gace ka Gatungunda ni munsi ya Abukumbiriri ku muhanda uhuza uduce twa Kibabi, Kinigi na Gatongi. Nyuma yuko n'ubundi ahangango hari habaye imirwano ku munsi w'ejo, barwanya b'intare za Sarambwe bakayikubita inshuro bakayisubiza inyuma. Igitondo cyo kuri uyu munsi biravugwa ko hano ubundi ngo hongeye kubera imirwano iremereye kandi ikomeye. Indi mirwano kandi ngo ikomeje kugenda isubizwa inyuma n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Biravugwa ko abasirikare bakuru barimo generali witwa Kigingi, generali Mangara, koloneli BNB na wa FDLR ndetse na generali Mutayomba na generali Machalno na generali Mangarazi bahawe amafaranga na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo babashe kwigarurira ibi bice, ariko ngo byabananiye. Impamvu nyamukuru ndashaka kuyikubwira leta ya Kongo irashaka aka gace ka Rubaya ku buryo bukomeye cyane. Banamaze kuvuga yuko ngo bagomba gutanga igiciro icyo ari cyo cyose. Bavuze kandi ko ngo bagomba gutanga igitambo icyo ari cyo cyose kugira ngo aka gace ka Rubaya kongere kagarurwe mu maboko y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Reka nkubwire impamvu. Aka gace gakungayeho amabuye y'agaciro, kandi muri iyi minsi leta ya Kongo irimo iratanga amabuye y'agaciro ku banyamerika n'abandi hirya no hino kugira ngo babashe kubarwanyiriza abarwanyi b'intare za Sarambwe, nubwo ubona ko bikomeje kugenda binanirana. Kubera ibi rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abashoboka bose bahawe itegeko n'amabwiriza aremereye yuko bagomba kurwana kugeza ku kibi n'ikiza mpaka bigaruriye aka gace ka Rubaya. Abarwanyi b'intare za Sarambwe baraza kubyemera. Reka ndakubwira yuko bamaze kubihakana, ndetse kandi bo kugeza ubu ngo bakomeje kugenda bakubita inshuro abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo babirukanira kure cyane. Reka nkubwire itegeko Generali Makenga yatanze rijyanye n'iyi mirwano irimo kubera ahangaha muri ibi bice bya Rubaya. Generali Makenga yavuze yuko nawe ubwe nibiza kunanira araza kwimanukira ku rugamba. Generali Makenga kandi avuga yuko agomba gutanga igishoboka icyo ari cyo cyose. Yongera kuvuga yuko aka gace katagomba gusubira mu maboko y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Yavuze yuko aho kugira ngo aka gace bagatakaze, yavuze yuko ibindi byose byahagarara ariko nawe ubwe akamanuka ku rugamba. Abizi rero uyu mugabo iyo yamaze kuvuga ndetse agatanga itegeko akabwira abarwanyi bati mwavanse, ibi babikora batareba inyuma.
reka rero twerekeze i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ndeka nongera nkwibutse yuko uri ku Ibendera TV. Nge nitwa Mukada, ibitekerezo byanyu ndabitegereje cyane kandi ndabishaka, like zanyu ndazikeneye kandi ari nyinshi cyane. Niba bamaze kugira hano nkubona akabaye ndi kubona like zigera kuri 90 tayari zose mwamaze kuziterekaho, nakabaye ndimo kubona subscribers barenga 100 mwamaze kwiterekaho, ubundi nanjye bikampesha uburenganzira bwo kwitereka ngatangaza. Ubu kandi reka nanakubwire mpita nanabifatira n'umwanzuro, reka nitereke ntangaze. Kugeza ubu ngubu reka nkubwire yuko i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku murwa mukuru w'iki gihugu, undi muyobozi wo mu ishyaka ya Bwana Kabila yamaze gufungwa. Uyu ninde, arazira iki? Ibi rero nibyo ngiye kukuviraho 5 kuri 5 nkagukubita ubwino utigeze wumva ahandi uyu munsi. Uwitwa Dunia Kiranga Nyembo Christian yari umunyamabanga akaba n'umukangurambaga w'ishyaka ya PPRD ya Bwana Joseph Kabila wigeze kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu yamaze gutabwa muri yombi, akaba yatawe muri yombi mu ijoro ryo ku munsi w'ejo tariki 30 Ukuboza muri uyu mwaka w'2025 rishyira kuri uyu wa gatatu tariki 31 Ukuboza. Uyu rero akaba yatawe muri yombi ahagana ku isaha 6:30 za nijoro. Ni ukuvuga ko uyu nguyu yafashwe ngo n'abantu bitwaje imbunda bataramenyekana, bamusanze iwe mu karere Karemba, bahita rero bamuta muri yombi. Reka ibi mbikubwire neza. Ibi ngibi biravugwa yuko iri tegeko yo gufata uyu nguyu yatanzwe na Bwana Tshisekedi. Ese uribaza ngo uyu yatanze iri tegeko kubera iki? Uyu mugabo ngo yarasanzwe ari nararibonye, uyu kandi ngo yari umukangurambaga ukomeye cyane. Kuba rero ngo yakoraga akazi k'ubukangurambaga, dore ko ngo yanagakoraga neza, ngo yari umwe mu bantu bazwiho ibintu byo kudiringa. Uyu mugabo ngo ni mubi cyane, yazaga akakwegera yagutagatinze akakwigisha mpaka kumuhakanira bikananirana. Uyu rero ngo yarakomeje kugenda azana abantu benshi kuri iri shyaka. Urabona ko yarashinzwe akazi k'ubukangurambaga. Uyu nguyu rero ngo yari mubi cyane. Ibi rero ngo birimo byakangaranyije Tshisekedi. Aravuga ati uyu ko akomeje kutumaraho abantu abajyana muri iri shyaka, ibi rero ngo bimaze kumutera ubwoba. Icyo yakoze niki? Ndavuga Tshisekedi ngo yahise ahamagaza abajepe bashinzwe kumurinda, arababwira ati mumanuke muzamukanye uyu mugabo, kubera yuko uyu mugabo akomeje kutumaraho abantu. Biravugwa yuko ngo uyu mugabo ashobora kuza gufungwa, ariko ngo ashobora kuza guhabwa itegeko ry'uko agomba kuva muri iri shyaka, ahubwo ngo bakamwinjiza mu ishyaka ya Bwana Tshisekedi. Ngo bitaba ibyo ngibyo rero uyu mugabo akaba yanakurikiranwa, ndetse ngo akaba yanakwicwa mu gihe yaramuka atubahirije ibyo barimo kumusaba. Itabwa muri yombi y'uyu mugabo rero rije rikurikira iry'umunyamabanga uhoraho w'ishyaka ya PPRD naryo ya Bwana Kabila, yitwa Emmanuel Ramazani Shadari, wigeze kuba kandida perezida mu mwaka wa 2018. Uyu nawe yafashwe mu minsi ishize arakurikiranwa. Bikaba rero ngo ibi ngibi biri no mu rwego rwo gucecekesha iri shyaka y'uwahoze ari perezida w'iki gihugu Bwana Joseph Kabila Kabange, nawe utorohewe, dore ko yakatiwe n'inkiko igihano cyo kwicwa nubwo yakatiwe adahari. Ngibyo rero ukuntu ibintu byifashe kugeza ubu ngubu tuvugana. Reka rero dushimire bavandimwe nshuti bakunzi bacu ba Ibendera TV, mwebwe mwese twabanye muri uyu mwaka w'2025, yaba uwakoze like, yaba uwakoze subscribe, yaba wadukurikiye yicecekeye gusa, mwese mwarakoze, turabashimira byimazeyo. Ndagira ngo mbibutse ko mudahari ntago twari kubaho.
tubayeho rero kubera ko muhari, niyo mpamvu muri agaciro gakomeye cyane hano ku Ibendera TV. Hari umuntu witwa Umwaririnda, aherereye mu karere ka Karongi. Niba uri kutwumva warakoze cyane, makuru yacu hafi ya yose watanze igitekerezo ubwo, ndetse kugira ngo nkubwire yuko ibyo wagiye ukora ari ibintu bikomeye cyane kandi biremereye hano ku Ibendera TV. Uze kutwandikira, uduhe nimero yawe ya WhatsApp, ubwo agashimwe kawe nawe uzakabona. Hari undi muntu nifuza gushimira, dufite aba admin batandukanye badufasha muri groupe y'abakunzi bacu ba Ibendera TV. Mwese turabashimira. Umurongo cyangwa se umuryango mugari wacu w'abakunzi ba Ibendera TV, mwese turabashimira. Ariko munyemerere cyane dushimire umuntu witwa Abagembahe, turamushimira cyane. Numwe mu admin badufasha cyane hano ku Ibendera TV. Umu admin wacu witwa Francis, turagushimira cyane byimazeyo, wagiye ukora akazi gakomeye cyane hano ku Ibendera TV, arakoze cyane. Umu admin wacu witwa Rora, warakoze cyane, aba mwarigaragaje bikomeye cyane. Niyo mpamvu rero dufashe uyu mwanya kugira ngo tubashimire byimazeyo kandi bikomeye cyane. Yamwumva yuko ibyo mukora ni ibintu by'ingirakamaro, ntago twabirengagiza rero, ntago twabarenza ingohi. Hari umumama nifuza gushimira, yabanye natwe, nawe amaze igihe ari kumwe natwe hano muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV, agenda aduha courage umunsi ku munsi, uko bwije nuko bukeye. Nawe warakoze cyane rwose. Abantu benshi mwagiye mubana natwe muri uyu mwaka, barabizi muri benshi cyane. Hari abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwarakoze cyane. Ntago nabavuga mu mazina, rimwe na rimwe mu moto nashaka ko amazina yanyu yamenyekana. Hari abantu baherereye mu gihugu cy'u Burundi, namwe mutwandikira mutubwira ko mudukurikiye, namwe amugenda mumbwira yuko mudashaka ko amazina tuyatangaza, ariko umuhate wanyu ku Ibendera TV nago ari ubusa. Hari abantu baherereye mu karere ka Gakenke, my friend, abantu muherereye aho mudukurikira, mwarakoze cyane. Mu karere ka Kirehe, namwe abantu mudukurikira muherereye Kirehe, mwarakoze cyane. Abantu mudukurikira muri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, mwarakoze cyane. Abantu mwagiye mubana natwe muherereye mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abantu baherereye iyo za Kisangani, abantu baherereye Igoma, abantu baherereye hariya muri Uvira na Bukavu, mwarakoze cyane. Abantu baherereye mu gihugu cy'Ubugande, Mama Bebe na Mama Bebe, mumeze mute? Emmanuel, mumeze mute? Mwarakoze cyane kubana na Ibendera TV muri uyu mwaka 2025. Abantu baherereye mu gihugu cya Kenya, Emmanuel, umeze gute? Nawe warakoze cyane. Hari abantu benshi cyane baherereye mu gihugu cya Kenya, rwose mwese umurongo mugari, mwese mwarakoze cyane. Hari abantu baherereye muri Tanzania, hari abantu baherereye muri Sudani, za nshuti zacu zakadasohoka mukunda kutubwira ko mu gitondo cya kare mbere yo kujya mu zindi gahunda mubanza mugakurikira amakuru hano ku Ibendera TV, na mwarakoze cyane. Hari abantu baherereye muri Norvege, abantu baherereye muri Australia, hari abantu baherereye muri Canada, hari abantu baherereye mu Bubiligi, hari abantu baherereye mu Bwongereza, hari abantu baherereye muri Australia. Mwese mwarakoze cyane kubana natwe hano ku Ibendera TV. Birumvikana rero ntago twavuga ngo tubarangize, ariko ni munyemerere nsozereze kuri uyu mumama witwa Mugabekazi, afite nimero iherwa n'umubare 10. Uyu ni umubyeyi nifuza gufata akitso nkamushimira cyane buri makuru yacu yose
ahita atubwira ati courage, ahita atubwira ati amakuru mutugezaho turayishimira cyane. Hari n'uyu witwa Estache nawe warakoze cyane. Hanyuma rero inshuti bavandimwe, reka dushimire n'uyu witwa Majyambere. Abantu mwese nukuri mwarakoze cyane kwitanga no kubana natwe hano ku Ibendera TV. Hanyuma rero reka munyemerere mbashimire cyane, ndabona nta wundi muntu tuniganye ijambo, mwese mwarakoze cyane. Hanyuma rero tubifurije akugira impera nziza z'uyu mwaka w'2025, tunabifuriza kuzagira intangiriro nziza z'umwaka w'2026. Mwese rero bye, ciao ciao. Gahunda za Ibendera TV zirakomeza, ubwo namwe Imana ikomeze kubaturindira no kubana namwe. Nge nitwa Mukada, ndi ku Ibendera TV. Bye.